Во рамките на годинашниот фестивал беше загатната исклучително важна тема за улогата на литературата како вечна форма на отпор. Кои се нештата на кои во моментов им робуваме, кои се нештата за кои сплет на околности се уште не успеавме да се избориме и кои се нештата кон кои што во моментов е насочен тој отпор. Pa neko je rekao da danas novine ne pišu o stvarnosti. I ako hoćete da pročitate nešto o pravim problemima današnjice, treba da čitate literaturu. Znači, to je zaista jedan veoma intiman proces. I korištenje živih reči koje su sklopljene na originalan način je na neki način revolucionaran čin sam po sebi. To je samo po sebi akt pobune, jer, kao što znamo, Brodski je govorio da politika pokazuje kako prazne reči mogu biti, a poezija pokazuje kako pune i značajne, pa nas podsjeti, pa se prosto začudimo, Bože moj, napune nam se oči suzama, za reči mogu da budu i ovo. Mogu da budu i to je samo po sebi akt pobune i to je najvažniji zadatak literature. Da li opštiеството има сензори да го препознае овој тип на отпор низ книжовно-уметничките дела? Pa ne znam da li ima senzora, ali ima cenzori. Postoji cenzura koje su ljudi nesvesni, znate, to je najvažnija i možda je najgora vrsta cenzure te koji su ljudi nesvesni. Puno su govorili o tome da je u komunističko vreme u stvari literatura bila jako važna, zato što prvo su zabranjivane knjige, što bi uopšte zabranjivo nešto nije važno. Znate, onda bila je ta priča, ne znam, pisci kao inženjeri ljudskih duša. Znate, to je prva ta kao pozitivna, a ova druga nešto, ne mislim da je bilo mnogo simpatično biti suđen zbog nečega ili zabranjivan, ali vam to i uvijek je bila ta priča šta je rekao taj književnik, šta je rekao. To uopšte nije, ja sam živao 30 godina u Americi, to uopšte nije uloga koju pisac ima u Americi. Šta je rekao može da se ili proda dobro ili da se ne proda dobro, ali van toga nema tu ulogu. I čita se manje, ja znam moji studenti na obe strane okeana jednostavno čitaju manje i meni se činilo da nisu u stanju da pročitaju veliki deo onih dela iz lektire. Očekivati, pa i danas, očekivati da neko pročita Rat i mir, to je, prosto vam neće pročitati. Vi možete da im stavite tamo da je to, možete da im učite, možete da im date jedinicu, oni vam opet neće pročitati. I to je, znate kako ja to osjećam? Kao kad neko nema kondicije. Ja nemam kondiciju da trčim maraton. I možete da tražite od mene da trčim maraton koliko hoćete, ja ne mogu ni polumaraton da istrčim. Tako ta deca, ti mladi ljudi jednostavno nemaju kondicije da čitaju velike knjige. Во моментов сте директор на Народната библиотека на Србија. Со кои предизвици се соочуваат библиотеките денес? Не говорам само кај нас, туку и во светски рамки. Biblioteka jednim delom i menja svoju ulogu, jer biblioteke sada se bave, ranije bilo sa knjigama, izvadiš knjigu i daš je nekome. Ali sada mnogo puta, naročito u Americi, pomažu ljudima da dobiju državljanstvo, odgovaraju na pitanja koja su, onako zbunjen čovek dođe koji nema advokata, koji možda nije dovoljno obrazovan. Vrlo često biblioteka mu na neki način pomaže za niz stvari, da nađu stanove, da urade puno drugih stvari. I naravno postoji i ta kompjuterska pismenost. Drže se razne workshops u bibliotekama koji opet pomažu ljudima. I ne biste verovali koliko su pune biblioteke u Americi i najčešće su to baš najranjivije grupe. Dolaze emigranti, dolaze oni ljudi, jer biblioteka je jedno od zadnjih javnih prostora u svetu koji postaje sve više privatizovan. To je zaista mesto čije je svačija kuća i svačija duhovna kuća. Ja lično mislim da knjige, uprkos svim problemima, ne mogu da nestanu iz naših života. Jer su u knjigama priče, a čovek bez priča nije čovek. Priče koliko i institucije grade društva. Društva imaju priče o sebi, ljudi imaju priče o sebi. To je prosto, na njima je baziran smisao ljudskog života, a bez toga jednostavno ne može da se postoji. Tako da ja mislim da priče kao bubašvabe mogu da prežive svaki problem i svaku tragediju, jer prosto priče su mi, a priče su u bibliotekama. Ви благодарам, Пиштало, за интервјуто. Hvala.